Urabizi ko ingurube urya uyu munsi ari inyamaswa umuntu yakoreye imyaka ibihumbi 10 ishize? Ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2022 umuntu yabayeho iminsi 60 afite umutima w'ingurube. Iyi ni Alpha Media TV. Ingurube zatangiye kuboneka mu gihugu cya Turukiya mu myaka 8500 mbere ya Yesu. Nizo nyamaswa itatu umuntu yatangiye korora nyuma y'imbwa ndetse n'ihene. Nyuma yaho zaje gukwirakwira mu Burayi, abahinzi ba mbere batangira kuzorora. Ingurube kandi zizwi nka factory ya kamere cyangwa se uruganda rwa kamere, aho zitanga byose bigiye bitandukanye: inyama, uruhu, isabune, glue ndetse na valve z'umutima w'umuntu. Izi valve zikaba ari udutiyo umuntu ahuza umutima w'umuntu ukabasha gutera. Dore bimwe mu bintu bidasanzwe utaruzi ku ngurube kandi bihambaye. Icya mbere nuko ingurube ifite ubwenge. Ingurube abahanga bavuga ko ifite IQ. Iki ni igipimo cy'ubwenge bungana n'ubw'umwana w'imyaka 3. Ingurube ishobora gukina video game ndetse kandi ingurube yibuka inzira. Bishatse kuvuga yuko ingurube uyishoreye ukayinyuza ku migozi y'ibijumba ishobora kuyibona ikayihorera, wamara kuyireka ikagaruka kuri ya migozi y'ibijumba ikayirya. Ikindi cya kabiri, ingurube ntizireba hejuru. Ingurube ntizireba hejuru cyane ko mu buzima busanzwe iyo umuntu akubwiye ko azaguha ikintu ari uko ingurube yarebye hejuru, biba bishatse kuvuga yuko icyo kintu atazigera kiguha. Ikindi kandi ku ngurube impamvu zitareba hejuru nuko zifite ibinure mu izosi. Ibinure bikaba bizibangamira zikaba zitabasha kureba mu kirere. Ingurube kugira ngo ibashe kureba mu kirere bisaba kugira ngo iryame igaramye cyangwa se yigaragure mu byondo kugira ngo ibashe kureba mu kirere. Icya gatatu nuko ingurube zikunda ibyondo. Abantu benshi bakunze gukora ikigereranyo bakavuga yuko umuntu asa nabi nk'ingurube, afite umusatsi mwinshi nk'ingurube, ibintu byose bibi bakabigereranya n'ingurube. Impamvu izi ngurube zigaragura mu byondo nuko izi ngurube nta valve zifite cyangwa se utwenge tunyuramo ibyuya. Ibi bituma ingurube ishuha cyane mu ruhu, mu rwego rwo kugira ngo igabanye ubushuhe ikigaragura mu byondo bivanze n'amazi. Ibi byondo ziba zigaraguyemo nibyo bizifasha kugabanya ubushuhe ndetse kandi zikazifasha kwirinda izuba cyane ko zifite uruhu rworoheye. Icya kane nuko ingurube zivuga. Abahanga muri siyanse berekana yuko ingurube ifite amajwi arenga 20 ku buryo n'umwana w'ingurube umaze iminsi 3 amenya ijwi rya nyina mu ngurube zirenga 100. Ubu bushobozi bwo kumva ku ngurube, ingurube ziba zifite amajwi atandukanye, kandi ingurube iyo zigiye kurya zivuga ijwi ritandukanye n'ijwi rivuga iyo hari ikintu kibi giteye aho ziri. Ingurube kandi zifite radari ya tsunami. Ibi biratujyana mu gihugu cya Thailand mu mwaka w'ibihumbi 2004, aho haje gutera tsunami ifite ingufu, aho yaje kwangije amashuri, amazu, abantu bamwe bakaziga ubuzima. Icyatumye banzura yuko ingurube zifite radari ya tsunami nuko izi ngurube zo mu gihugu cya Thailand zamenye kare ko tsunami iri buze mbere yuko abaturage babimenya. Ibi byatumye ingurube nyinshi zibishoboye aho zari ziri zitangira guhunga. Zihunga mbere yuko iyi tsunami igera mu bantu. Byatumye umubare munini w'abantu uhasiga ubuzima, ariko umubare w'ingurube inyinshi zari zamaze guhunga. Icya gatandatu kandi, amaraso nk'ay'umuntu. Ingurube zifite amaraso nk'ay'umuntu. Abashakashatsi muri siyanse berekana yuko 98% y'amaraso y'ingurube ahuye neza n'amaraso y'umuntu. Ibi bigatuma bajya bifashisha valve z'umutima w'ingurube mu bushakashatsi bwo kuvura abantu. Ikindi kandi cya karindwi nacyo cya nyuma ingurube zidasanzwe zifite nuko ingurube zifite imitekerereze. Abashakashatsi bagaragaje yuko ingurube igihe umwana w'ingurube yapfuye cyangwa akaba ari indi ngurube yapfuye,
izindi ngurube zirarira ndetse n'izindi zaba ziri kumwe zose zikaza zikifatanyiriza hamwe mu kababaro. Umutima w'ingurube kandi urihariye. Uyu mutima w'ingurube umaze gushirwamo abantu babiri, bose kandi bawuhumekeramo, bawugenderamo, bawuvugiraho. Umuntu wa mbere wawushizemo umutima w'ingurube yitwa David Bennett wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje gushirwamo umutima w'ingurube ku itariki 7 Mutarama 2020. Uyu mugabo bamushizemo umutima w'ingurube yaje kubaho iminsi 60, aho yashoboye kureba Super Bowl. Uyu ni umukino wa rugby wari uri kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka wa 2022. Uyu mugabo David Bennett aho yaje kuganira n'umuryango we bakagirana ibihe byiza muri iyi minsi 60 yamaze afite umutima w'ingurube mu mutima we. Uwa kabiri washujwe mu mutima w'ingurube yitwa Lawrence Forenz, nawe ni uwo muri Amerika, aho yaje gushirwa mu mutima w'ingurube ku itariki 20 Nzeri 2023. Uyu mutima w'ingurube yaje kuwugenderaho iminsi 40 ndetse abanyasiyansi bavuga yuko yamaze iminsi 2 aganira n'abaganga ndetse batera urwenya. Aba bombi baje gushirwamo umutima w'ingurube bari bageze ku rupfu, aho nta kindi gisubizo bari basigaranye usibye kuba bakwitabaza umutima w'ingurube. Umuganga w'inzobere waje kubashira mu mutima w'ingurube Dr. Bethel Griffin yavuze ko iyi ari inzira ya siyanse kandi abagabo baje kubaho neza muri iyi minsi baje kumara, nubwo bitaje kugenda neza ngo bashe ko bamara igihe kirekire. Bivuze yuko umutima w'ingurube umuntu bawumushizemo ashobora kubaho iminsi nubwo bitaramenyekana ko ari myinshi. Iyi ni Alpha Media TV. Ikindi gitangaje utari uzi ku ngurube uyu munsi wa none, wari uzi ko lipstick, isabune dukaraba ndetse n'inkweto twambara, ibi byose bishobora kuba bifitemo ibinure by'ingurube? Iyi ni Alpha Media TV, kanda subscribe tujye tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye.